Зомтира са намодар روزنامه جمهوریت. زنده باشه. در موضع ایوج یک یادگاری تاریخی است که یک تحقیقات ژورنالیستی علمی گذرانده بودیم در سال 2020 همراه سید رحمان نظری و اکادمی یوسفشاه یا خودشان نظر خودشان ابراز شدن وابسته به همون اژده‌ها مناصر بله در بین مردم با عنوان مناصر معروف است. رئیس ناحیه شهرکوز ادعا دارد که اون در حدود ناحیه آنها نیست و مسئله بالاپوش بالای همون محکم کردن برای که از باد باران گزن نیابد نیست نشود. اون بازیمه گرفتن نمیخواهد. رئیس ناحیه ناصر خسرو چی میگوید؟ آیا همون در حدود شما هست یا در حدود اون ناحیه؟ بعد یک ایراد دارم. سوال ندارم. بگیم مثلا راستی چند دفعه زنگ زده بودیم برای انعکاس دستاوردهای زحمتکشان ناحیه در روزنامه پرزیدنت جمهوری توسان روزنامه جمهوریت برای ناحیه چند مرتبه زنگ مراجعت کرده بودیم با معاونتون هم صحبت شده بودیم. متاسفانه همین همکاری صورت نگرفت. آیا با شما روزنامه حکومت جمهوری توسان پسند است یا اگر مشکل دیگر دارید؟ تشکر. مسئله یادگاری تاریخی مناصر بعد نشست مطبوعاتی گذشته شما از اون جمله سوال آماده داده بودید. در حقیقت در مرز مأموری ناحیه ناصر خسرو جای دارد. نه که ما خاطر مقامات حفظ حقوق ما یک جای رفته دیدیم در سرحد بنگوی پیوند میگن در نزدیکی هم سرحد حساب کردیم 220 متر پهمی در کار 60 متر 220 متر درازه 60 متر پهمی باید ما چی کنیم بالا پوش کنیم. این تای زیاده از 100,000 سومانی را در بر میگیرد. در برابر این دروازه رایون ناحیه ناصر خسرو خودش ناحیه شمال ویتراوی زونش میگن ای همونجا سر میشه. ما امسال نویس کنیم که سال دیگه پارتوا امسال نویس کنیم که سال دیگه پارتوا رفتیم دیدیم مصلحت کردیم ولی من معاون سوید دلوقتی مصلحت کردیم یک بار دیگه وزارت فرهنگ جمهوری توسان مکتوب میکنیم بیان اگر در همکاری شود بسیار خوب میشه. این مسئله بخشش یک لغت ما با رئیس ولایت هم سال نشست داشتیم. همین نشست هم وقتی نشست را گرفتم پیشنهاد کردم ما هم باید مکتوب کنن هم که گفتم رئیس ولایت. بله. یک جای حل شد بسیار خوب میشه. البته. دوری قبل از اسلام است. ما رفتیم دیدیم خیلی در حقیقت یک بوجه هر خیلی چیان فکران که به هر صورت چیزی هست نیست در فهرستی یادگاری تاریخی گذشتگی است. ما این سر این مسئله کار میکنیم برای که ما رفتیم الکه حساب کتاب کردیم اومدیم زیاده از 100,000 فقط ما باید برای بالاپوش واسطه کنیم. اگر ما ولایت دستگیری کنه قطعی وزارت فرهنگ برای رایون یک وزارت یک ولایت یک نیست جابجا کردن در آینده است. در حدود ناحیه چند هکتار زمین نیابی است. از این چقدر زمین از گردش کشاورزی مانده است؟ چون که مشاهده میکنیم زمین ها اکثرا شورن خمیرزار شدن. 14,000 هکتار زمین نیابی داریم. از زمین 7,292 هکتارش 992 هکتارش کشتکار شده ایستاده است. در برابر این یک زیاده از 3,000 هکتار زمینایی که نورسوی آب است خیلی موسمی دوی نورسوی آب میروند که موسمی است. در برابر این ممکن که اکثریت شما خبردار هستید زیاده از 448 هکتار زمین ما تای کل ماندگی همین آب زک جمع شدگی این همه شوری که میبینید ناحیه ناصر خسرو بعد ناحیه عبدالرحمن جامی یگانه در ولایت خطر ناحیه است که 448 کیلومتر زحمت کشور دارد. ما اگر با حدود با همین تکنیک‌های ناحیه یک سال دراز شب روز کار کنیم من فکر میکنم تو وزارت آب اگنتی بهداشت زمین و آبیاری جمهوری توسان موقتی همکاری نکنم و از عهده برخورداری از عهده لیست کردن چی مشکل برآمدن نه که حرکت کرده است جایی که زکبرهایی که 30 سالها خوب بودن علاقه ما کندیم نه که با ولی کار کردن کار بسیار است. مسئله زمینه که شما گفته خیلی مونده اول که همه ما شما ارزو داریم که کسری کرونا هرگز در جمهوری تاجیکستان ما دیگه نیاید. بعدا هیچ خیلی که پیشوای معظم ملت جناب والی محترم جمهوری رحمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتن سال 2019 600,000 جوان زیاده از 600,000 جوان با فدراسیون روسیه میرفت. سال 2020 از همین 177,000 آدم رفت. حساب کنه که 360,000 آدم دیگر جوانایی که مرد کار میرفت و با فدراسیون روسیه میرفت موندن
ҳамин таъсири ҳамин расонда имсол замине наёфтааст музикӣ баъзе ҷое ки мо дар кор аст аллакай ҳама мардум кишти кор кардаистанд ҳамин хел суръат хати рафтан мегирад мардум рӯзи гузаштам ки шумо дар телевизор тамошо кардем масъулияти ахбори омада нишон дод ки мо тайёрии техникӣ барои кишти кор омодагӣ дидем аз як ноҳияи мусири қисрав ки ҳатто ман худам раиси ноҳиям қадар бовар надоштам ки қадар техника зиёда аз 350 мтз 80 трактораи то ки 350 000 болои мардум бировардам яъне ки сатҳи зиндагии мардум рӯз ба рӯз хуб аст ман боварӣ медонам ки дигар 1-2 соли охирда 1 сотир замини ноҳияи носири қисрав ёфтанаш мушкиласт хеле ки ҷаноб борӣ гуфтанд ки хоки замини ноҳияи носири қисрав зархез аст ҳамин хел зархез мемонад саломат бошед раиси муҳтарам ҳангаме ки ба ноҳия ворид гаштем аз баъзи кунунӣ муассисаи фарҳанг хостем дидан ба амал биёрем ва воридем ба мактаби санъати ноҳия бисёр моро нигарон кунанда кард ки дар як ҳолати ғайрӣ бигем ҳам санитарӣ имрӯз мактаби санъат фаъолият мекунад як духтараки ҷавон ба сарвари муассиса будааст ва роҳбарон худи ҳамин омӯзгорон аз хонаҳояшон асбоб меоварда буданд вақти он нарасидааст ки як ноҳия ихтиёри харидории ҳамун якчанд асбоб медиро ба даст гирад ва ҳамун утоқе ки имрӯз дар он раванди таълими мактабачагон сурат мегирад ҳамро ба утоқҳо агар тақсим кунанд аз байн тақсим кунанд шояд симхонаи хуб онҷа шояд омода шава барои саломат бошед дараҷон бисёр саволи ба маврид дар аққадиҷа як мактаби мусиқӣ нест ҳамун чи музеи дар ҳамин ҳудуди фарҳанги мо бале як баъди омадани моҳи коронашта ман фикр мекунам фоиз ҷой доштан ҳоли мо кӯшиш кардаистем ки дар ҳамин даруни боғи фарҳангӣ хонаи давлатӣ сохтан дар вақташ барои раисуи шаҳри ноҳиё аз 6 утоқ иборат аст ҳар як хонаш калон калон мо аллакай мактуб кардем раиси муҳтарами вилоята иҷозатшад гирем дар қафои ҳукумат бо як хонаи давлатӣ аста бо ҳама шумо медонед ки дар лаби рах чорушона чӣ сохтаистем хонаи хизматӣ ҳамира ҳам мактаби мусиқӣ ҳам китобхона мекунем бино тайёра боло рӯшондагӣ ранг бор мекунем ҷидон мекунем то 30 солагира ака худ бихоҳе ки пагаҳи кор намешавад то 30 солагӣ истифода барое ки ман як сам ҳисоб берум дар маҷмӯъ ҳозир ҳисобот додам ки 22 миллион сомонӣ як сола расходи мо аз пулаи корида 2866 та пенсиягир дорем 317 таман чӣ дорам ятим дорам нимтараф ятими кӯла ана ятими яктарафа дар баробари ин зиёда аз 475 та инвалид дорам мо ҳамин мисли маоше ки медиҳад як соҳаи тандурустӣ маориф тоқа як маориф тоқа худаш мисли маош мегирад 690 омӯзгори маошгиранда дорам агар 22 миллион ман бартари ман имсол бино бар сабаби коронавирус чира иҷозат надодам баъзе расходои прочи расходои иловагира иҷозат надодам набошад ман худам ҳамин фарҳанги худои маҷлис наҷа мегзарам даромаду баромада ҳеҷ эҳсос мекунам имсол то 30 солагӣ истиқбол дар хонаи давлатӣ агар раиси муҳтарами вилоят иҷозат бидиҳам раиси ҳукумат дар ин хона мешинад то хонаи давлатии нав хизматӣ тайёр шудан иҷара ҳамин 60-70 ҳазор сомон дар анҷо бор мекунем аллакай биношу тайёр аст ҳамун ҷои мусиқӣ шуд дар баробари ин шумо савол додед ки муҳтарам раис ҳамин асбоби мусиқӣ дар ҳақиқат дурустар ман 3 маротиба вазорати фарҳанг мактуб кардам ҳама ҳамин калонкал баландиёкамеро мебинем дар давраи ман ташкил шудагем ин ҳози ҳам 300 чанд ҳазор ана яксола расходи фарҳанги маблағ гузарондагӣ бо то наврӯзия насиб карда боша ҳамаи таҷҳизотошро намекунем саломат бошед раҳим хабарнигори рӯзномаи пайк ҷаноби раис дар ноҳияи шумо ҳарчанд ки ноҳия хурд аст вале саволҳо фикр мекунам ки зиёд ҳастанд ман вобаста ба вазъи роҳҳои маҳаллӣ мехостам таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунам оё ба ҳайси роҳбари аввали ноҳия дар тӯли фаъолияти шумо дар ҳамин ноҳия дар самти роҳдорӣ чӣ кори шоистае кардед оё барои ҷудо кардани маблағ ки тибқи қарори 639 ҳукумати ҷумҳурӣ банди 4 ҳамин қарор ба зиммаи мақомотҳои маҳал аст ягон тадбир андешидед маблағ ҷудо кардед суоли дуюм дар мавриди фарогирии шумораи ками кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ аст ки тибқи як паёми пешвои миллат бояд то ҷашни 30-солагии истиқлолият бояд ба 30% расонида шавад
оё аз уҳдаи иҷрои ҳамин масалан супориши пешвои миллат мебароед? идораи роҳ ҳамиҷа соли гузашта ҳисоби бюджет 60 000 сомонӣ ҷудо кардем. хай ҳамаи шумо медонем ки имсол ҷаноби олӣ пешвои маъзами миллат дар паёми хичон гуфтанд ки 2600 километр чира роҳҳоро сохтем. мо ваи 60 000 ки бюджете ки мо барои роҳсоз кардем, ман фикр мекунам барои пайвандаш намерасам, ҳамон ҷои кандагӣ рафта кардам намерасонам. Лекин дар 464 000 сомонӣ албатта заҳмати ҳам муовинои ман, ҳам раисои ҷамоат ташкилоти мансаб ки соҳибкории маҳаллиро ёфта 464 000 сомонида 26 то 28 километр роҳҳоро санфарш кардем. имсол дар асоси иҷозат аз раиси вилоят гирифтем дастури супориши раиси вилоят ва инчунин сармашқи кори худ карда дастури супоришҳои пешвои маъзами миллата назди вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Азим Иброҳим даромадем ки сафари кори ҳам пешвои маъзами миллат аст, ҳам ҳамаи мардумам бояд як навигариро бинанд ва мо ваъда кардем имсол дар назар дорем ки то ҷашни 30-солагиро 7 километр роҳро асфалт кунем. аз он ҷумла даромадгоҳе ки 12 кардан бояд муҷаррад кунем ва дил ҷамоати истиқлолу ҷамоати наврӯза пайваст мекунад ба маркази ноҳия ба ҷамоати фирӯза, ҳамон роҳи канали 71 мегӯянд, ҳамонро бояд мо асфалт кунем аз нав. ҳамин хел нақша дорем. дигар савол оид ба фарогир кардани наврасони то мактабӣ сохтани садиклое ки ҷаноби олӣ гуфтанд дар ҳар як деҳо кунем. мо дар мактаб аллакай 5 та дорем. шашумшани дар соли фаъолияти корӣ бо ҳамкории международни давлатсазӣ ва ташкилоти ёрирасон қатъӣ якҷоя кардем барои 25 нафар. мо 25 нафар бо кадом назардошт гуфтаистем агар мо қатори ҳози замонавӣ деэтажа монем барои 50 нафар ҳамон кӯдакистоне ки мо сохтем дар давраи фаъолияти корӣ. боз як соҳибкори ватанӣ дигар аз ҷамоати наврӯз ҳамкорӣ кардаистем барои 200 нафар бояд бо сохтмони муассас шавад барое ки иҷрои дастури супориши пешвои маъзами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Алӣ Раҳмон ҳар ҳафта инами моҳи гузаштада 2 маротиба тамоми соҳибкории раёнро даъват карда маслиҳат кардаистем дар баробари ин ки ман худам пеш дар шаҳри Туз кор мекардам тамоми соҳибкории шаҳртузу шаҳри Душанбе ёру рафиқан рафта даъват кардаистам ки ин як кори савоб ва як кори хайр аст, ҳам метавонад шахсиш кина худаш истифода барад. боварӣ комил дорам ки агар ҳамин хел бо баракати пешвои маъзами миллат тинҷию оромӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо ҳамин хел доим дар кори сари миллати мо бошад, ман аёдаи ҳамаи дастури супориши пешвои маъзами миллат мебарам. امروز اخلاصمندان خواهشمندانی که به آب طبابتی 44 چشمه نیاز دارند در ولایت ختلان و بیرون از آن زیادند. وضع امروزه آن چگونه است؟ آیا ممکن است اگر که وی از فعالیت بازمانده باشد یک کارخانه یک نفر جوانمرد صاحبکاری پیدا شود و کار اندازد استحصال آب تازه طبابتی؟ با فکر نقشه این امروز بانکی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان آدم آماده بود در اساس دستور سپارش پیشوی معظم ملت $2 میلیون پیشبینی شده برای باغپروری تعمیر کردن همین آسایشگاه چلچوچانی اصلی چلچور چشمه و کارخانه‌ای که شما در نظر داشتید من فکر میکنم که اگر همینجا حوزه در همین میلیون مبلغی که چیزوش دیگه کارخانه‌ای موضع چشمه اگر آباد شود صاحبکارم یافتن ممکنه. حاضرش نه همون کارخانه آب نشوکی که برانبری یک ایرانی بوده است ما این زمان وای یافتن نتونستیم چندین سال شد محکمه. حتی یاد دارم که این سالهای 16 17 18 طرف سال کرده محکمه کارخانه ما در وقت حجت کردن همین موضع چشمه برای باغپروری تعمیر کردنش گرچند یادم موندیم یافتن نتونستیم. اگر نکنیم من باوری کامل دارم که یا شکوفا بشه ما در آینده هم چی یافته انا سرپرست یافته چی تشکیل میکنیم من سلام میشه محترم رئیس من توجیه مطلوبات میخوام که در مرکز مالیات ناصر از بازار زمانهایی بزرگ تدبیر بازار شده و میتونم که در همین سال جشن بازار در سال 2021 تا جشن 30 سالگی ایستگاه دولتی جمهوری تاجیکستان ما بازار رو به استفاده میتونیم. аллакай айни замон 32 магазине ки ҷои фурӯшандагон мешинанд тайёра барои 100 нафар навес кардаген ду тарафа бояд маҳсулот савдо кунанд. ҳамин хел ҳамагӣ 130 агар бо магазинои диёршона кардан ҳисоб кунем таи 200 нафар ҷои корӣ мешаванд.
мағлумот гирад бозори маркази ноҳия тайёр мешавад то сесолагии садавлати ҷумҳурии Тоҷикистон. Раис прокуратураи вилоят 272 қарорҳои раисои шаҳр ноҳияро бекор кардем. 40% ба раисои амалкунанда, 40% яъне ба раисои амалкунанда. Дар ноҳияи шумо чанд қарор бекор шудааст ва чанд аз ин қарорҳо шахсан бо имзои шумо аст? дар ноҳияи саломат бошад. дар соли 2025 қарор бекор шуда, якум қарораш дар давраи кори мо нест. лекин ман гуфта наметавонам ки вай дар давраи кори ман давраи кори кадом раисе бошад, имрӯз мо раисем. дар баробари ин чӣ хел шудагианд? баъзе қарорҳо мешаванд бекор. Прокуратураи ноҳия пешниҳод кардаги аст. ду қароре ки ахир аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуданд. ва ё ҳамон дар ҳамаи шаҳр ман фикр мекунам ҳастанд ҳамон ҷое ки баъзе ҷое ки давраи ҳастии союз буд пункти пахта кардан дигар солҳои пеш хариду фурӯш шудагианд. ҳамон ҷоро бекор кардан, лекин мо ҳам аз рӯзи фаъолияти кори раис ноҳия шудагиам қатъиян ҳамин ҷое ки ҷамъиятиянд бояд мақсадному истифода барофта ман кардем. қадрҳо хазинаи тиллоии миллатанд. хуб дар ноҳияи Носири Хусрав ман ба ҷобаҷогузории мутахассисон кадрҳои арзанда ки бояд ин ҷомеаро пеш баранд то кадом андоза таваҷҷӯҳ ҳаст? суоли якум. суоли дуюм ҳамин ки мо аз рӯи иттилое ки имрӯз гирифтем дурнамои нақшаи бунёди иншоотҳои ҷашнӣ ба анҷом расидааст ва чӣ ҳадафҳоро бо дар соли 2021 амалӣ кардани ҳастем ва чунин имконоти воқеӣ мавҷуд ҳаст дар ноҳия? дар соли 2001 масъалаи кадрро бигем, то ҳозира мо дар ноҳияи мо 59 кадр намерасанд. мо ниёз ба кадр дорем. кадрҳое ки дар ҳамин ҷо ҳастанд, кадрҳои маҳаллӣ як бор не чандин маротиба шуғли аҳолӣ қатъӣ барои ҷои кори холӣ гузарондагим. аксариятшон ки Федератсияи Россия мераванд ба соҳибкорӣ машғуланд, кор накардаистанд. неки аз ноҳияи Шаҳритоз, Шӯробод, Муъминобод, Ховарин, умуман дар вилояти Хатлон ҳамаи шумо медонед ки дар шабакаи Хатлон иштирок кардем. тамоми ҷавоное ки омӯзгоранд, тиб ҳастанд, чизе ҳастанд, даъват кардем. аз он ҷумла ҳафтаи гузашта дар сафари кории вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ ба соҳаи тандурустӣ бори дигар хоҳиш кардем кадрое ки квотаи президентӣ қатъиян дар ноҳияи мо дохил мешаванд тамом мекунанд. ҳамеро муҳтарам вазир дастгирӣ кине ки дар ноҳияи худмо гашта кор кунанд. ҳамаш мераванд шаҳр Душанбе Обод, райони Обода ёфта дига намегарданд биям. кадр қатъӣ мо ҳолиам проблема дорем. кадрое ки захираи кадрии шумо дар назар доред, кадрои пешини ҳамиҷан аксариятш қатъиан ҳамкорӣ доранд, ҳатто пенсия баромадагӣ бошанд, раиси калонсолон ё ки раиси наваҳдати миллӣ дигар гирифта дар баром кор кардаистанд. масъалаи саволи дуюм бахшида ба 30-солагии Испират давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат дар ноҳия 85 та иншоотҳо бояд сохта ба истифода медода мешуд. то имрӯза 86-87 та сохта ба истифода дода шудааст. то ҷашни 30-солагии Испирати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо 45-46 таи дигар дар арафаи кушодашавӣ қарор дорад. баҳодур Урапов газетаи муҳтарам раис мегуфтед ки як маблағи муайян барои таҷдиду азнавсозии 44 чашма ҷудо шуда буд. мегуфтед дар 2 миллион сомонӣ дар кадом сатҳ қарор дорад таҷдиду азнавсозӣ ва агар ки мушоҳида карда ҳама мушоҳида кардааст ки 3-4 сол қабл дар ҳамон 44 чашма моё бениҳоят бузурги ҳам буд. айни ҳол ҳамон моё намедонам куҷо шудан умуман ба чашм намерасад. ташаккур. омада бошед, ҳамонҷо як шайх мешинад, нақл мекунад, ҳамон моҳиҳо ака аслани хелбигири аз рӯи акти фаросат барои ҳамин мардуми сайёҳ, барои сайёҳо як аквариуми зинда, як ҳамин ҷое ки мебина асаби одам ором мешавад. мо хостем ки ҳамин моҳиҳо гарчанде ки ҳамин моҳиро ҳафсан беброрад бигзор мумкин ҳамин хелам бошад ки як мардум ҳамин чақа нашаванда ҳамин рафту омад шава ҳамиҷа. неки дар солҳои охир ба назари худмон рафт ман дидам айнист ба мақомотҳои ҷизоқум доштам супориш додам ки ҳамиро таҳти назорат бигирем. мегӯям ки дар таркибаш фосфор борад, ман моҳи фосфор борад. мо ҳамаро супориш додам ки мақомоти ҷизоқум аз он ҷумла шӯъба бояд бихонад ки таҳти назорат бевоситаи худ бигӣ ки дигар ягон моҳиро нақафа набошад. вай забое ки обе ки якин чорчашма мебояд 50% мардуми ҷамоати
наврузи мо деҳа қисм кедан айсоби ҳамин ҳам заминои полизишон об мекунад, ҳам оби нӯшокишу айсоби ҳамин ва ё ромада меравам бинобар ҳами сезон меънани ози сар тобистон мешавад, гарм мешавад, нонтию мардум бисёр ки меянд бо ҳамаи ҳамин пайдо мешавад. як ҳолати муайян ки одам нестак, одам кама баъд мебинам зарур поёмаш мебин ку рафтаги дар худи шаҳри туз мерезад. ҳамин хел рафта салони ози шаҳри туз дар оби ҳамиҷа рехта меравад. ин як масъала. Дигар масъалаи маблағ гуфте 2 миллион доллар гузашта. Агар вай дар ҳисоби ноҳияи ман дар сарпарастии ноҳияи ман нест, вай буҷети ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо розигии маҷлиси миллии маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя тасдиқ кардаги гузарондаги худшон фирма дар гузаштаги кадом фирмаи дагбурд кардаги тендра бурд кардаги ҳама омада имрӯз муовини ман ҳамчун намоянда рафтан ҳисоб китоб кардан рафтан сохтмона худшон мекарданд. албатта замонавӣ шавад. аз рӯи маълумотое ки мо доштем баъде омадан қатъи суҳбат кардан бояд дар сатҳи баланд замонавӣ шавад. ҳама тарафаки уҷа ҳар як сезонда ҳеч не 5-10 ҳазор одам дар як рӯз ҳеч набудагида 4,000-5,000 одам гарчанде шамол ҳам мешавад, гармӣ ҳам мешавад, одам мешавад. уҷа бе камераи мушоҳидавӣ намешавад. соли гузашта 2 ҷиноята як нафара қабидан уҷа ҳам ҷои бонуҳо доранд алоҳидан ҷои мардо ба ҳар хешуро қабидан 2 нафара барои ҳамон ҳозиам дорам камераи мушоҳидавӣ як вақте замонавӣ шуд бо насб мекунад. فکر که وضع مؤسسه‌های تعلیمی در ناحیه چقدر است؟ وضع کامپیوتر کنونی و از روی اون که ما خود جوانیم ما را می‌خوره که زمانوی باشه با واسطه با امکانیت ناحیه و بودجتی که ما داریم هم مسئولیت جدا میکنیم. این زمان نسبت به سالهای پیش خیلی خوب است. نه که با طلبات اون که رایون‌هایی که قریب تابع جمهوری و مرکز جمهوری شهر دوشنبه واردیدن ما با خیلی پایین‌تریم. حرکت کرده است. مدیر معارف ممکن شما نشست مطبوعاتی که در یادتون بدار مدیر معارف بنابر سبب بعضی مکتب‌ها حالتشون بد بدن چی بدای دوامات ساز مردم هست درس می‌روند آموزگاران می‌رسند خیلی بعضی زبان روسی و فن‌های دقیق نمی‌رسند ما علاقه را در سطح وزارت معارف مکتوب کردگیم نه که همین تجهیزات فقط کامپیوتر کم و بیش کلونه شدگی‌اند و با امسال موافقی نقشه باید نو بخریم دیمی که دستگاه الکترونی پرابلم جدی منوزه همیه ما علاقه در بودجت مسئله گذاری کردیم بودجت تصدیق کردگیم امسال وابسته به امکانیت ما تشکیل میکنیم. چند مکتب صدماوی داریم؟ یگان مکتب صدماوی نداریم. زیاده از مثلا 5-10 سال برای وظیفه نامزدی. بله. اینا در همین تو جشن مراسم 6 سال شد. یک تاش مدیر بخش تشکیلی و کار با کادرها امر داد. یک تا دیگر رئیس حزب خلقی دموکراتی در ناحیه اینا معلومه. نکی یک مشکلی است. ما روتاسیا در نظر گرفتگی موضوع علاقه تنظیم بسیار یورا جابجایی در چیما مدیر شعبه کادرها معاون سوای دیالوگی پیشنهاد کردگی باید معلوم شود ما در برابر که یک زن است با مرد به خاطر دعوت باید تعیین شود تنظیم مدیر شعبه عمومی پیشنهاد کردگیم تو از کادر مکتوب دادگیم اینجا حل شود این جا میگذره آنها راهبر دستگاه قطعی حزب همین روز گذشته مجلس حزب خلقی دموکراتی جمهوری ترکستان در ولایت ختلان شد در بین 25-26 شهر و ناحیه ما جای دیگه ما گرفتیم کادر خوب است فعالیتش خوب است هم زن است در برابر این زبان تاجیکی ناز میدونه این ناحیه ما اگر خطا نکنم قریب 70% مردم ازبک زبانه با همین مردم یک جای قدر شدگی خیش تفاوت جای کار برده است خیلی بالی راهبریت بلوچ خطی مصلحت میکنیم راهبر دستگاه هانی مکتوب پیشنهاد کردیم ولایت در سطح ولایت مسئله گذاری میشه برای ایواز کردنش دیگه یگان پروبلم نیست مسئله کادری ما گذاری هستند سلام